Vladika je otkrio mnogo toga. Episkop Dizeldorfa i Nemačke, Grigorije, izjavio je da od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kada je došao u Patrijaršiju, gdje je zasedao sabor Srpske pravoslavne crkve, nije imao priliku da čuje kako glasi njegov plan o Kosovu, niti je to čuo bilo ko drugi među prisutnima u sali u kojoj se održavao sastanak. Episkop Grigorije je u intervju za novi broj nedeljnika Vrijeme ispričao da je Vučić rekao da je tokom višegodišnjih pregovora suprotstavljenu stranu uspeo navesti na pravac protiv kojeg je ona bila od samog početka, ali da su opstruktivnim delovanjem koje je dolazilo iz domaće sredine ti pregovori krenuli u lošem pravcu za nas. Predsjednik je naglasio i to da smo mi svoju istorijsku šansku prokockali i da se možemo zanositi još neko vrijeme idejom da je Kosovo naše i da će nas potom jednog jutra neko probuditi i saopštiti nam otrežnjujuću istinu, kao što je bilo i u slučaju sa Crnom Gorom, rekao episkop Grigorije. Albanska strana, dodao je, ima neprikosnovenu pomoć zapadnih zemalja, a pregovori su se pretvorili u istinsko mučenje budući da tokom pregovora neretko padaju grube reči i sve u svemu pitanje po njegovim rečima samo vremena gdje će i na koji način taj bolni čir da pukne, preneo episkop Grigorije, šta je još govorio Vučić na njegovo pitanje da li ima neki plan o tome kako izaći iz trenutne situacije kada je reč o Kosovu i Metohiji. Episkop Grigorije je rekao da je deo razgovora protekao u formi normalnog dijaloga, međutim, kasnije se sve pretvorilo u napad na episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija. To ne samo da nije bio dijalog, nego je jednostavno bio napad bez ikakvog osnova, kojem tu svakako nije bilo mesta. Episkop Teodosije je još jednom pokazao zadivljujuće strpljenje i smirenje, iako je sastanak otišao u pogrešnom pravcu i razgovor je, po mom mišljenju, izgubio svaki smisao, rekao episkop Grigorije. Episkop Grigorije je naveo da je nekoliko episkopa, među kojima i on sam, prisustvovao u tom sastanku najviše zbog njega, episkopa Raško-Prizrenskog, njihovog brata u Hristu, upravo zato što je tema bila oblast u kojoj on upravlja crkvom. Nismo mogli dakle da ne prisustvujemo sastanku, kako zbog teme o kojoj je na tom sastanku trebalo da se govori, tako i zbog episkopa Teodosije, koji je nosilac najvećeg tereta, pitanja opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji, rekao episkop Grigorije. On je naveo da je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije kao mudri starac pokušavao sve vrijeme da razgovor vrati na pravi put smireno, govoreći predsjedniku Vučiću da smo tu da mirno razgovaramo, služeći se argumentima te da stvari ne treba da doživljava u tolikoj meri lično. Prema rečima episkopa Grigorija i drugi episkopi su postavljali pitanja i iznosili svoje mišljenje u vidu pohvala i kritika. Na kraju se sve ipak nekako privelo kraju, ali bez jasnog ishoda, zaključka i bez iznesenog plana koji bi trebalo da ponudi konkretno rješenje i izlaz iz trenutne situacije na Kosovu i Metohiji, rekao episkop Grigorije.